kadagiti agtrabaho iti abroad ti masakbayan ket isu ti balay tirikna. Ditoy adda ti kwento mo kabsat. Denggen mo Tony P.H. Takaw ababaunen. Diyak kayat tinakusit, kan diyak kayat tisadot. Wen, madam. Kan diyak pay kayat tinarawat ababaunen. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo? Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan kabailan tek trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di? Wen, madam. No adda madadaal mo agamit di ti balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamat gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan ka iti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayde, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rot, nana. Nagsinnaruno da api musay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita. No diti agor noong. Para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapayla ang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wen, Felisa. Ay, oray siyak. Saan pa'y makaturog? Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita Wen nga rot. Oh. Ha? Sir? Nangigak iti naman tayo at siya. Atoy, sagagaysa tayo. Ay, thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa, rumuharak ko maitay. Hanggang nakita kayo mat ditoy. Iswa, nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Agi-istorya tayo man kidi. Kaya't ko maamuhan ti maipapahan iti biyag yun. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laong ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan dananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka diti inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo, gaputan na saya at kaakabsat da. Uray kayat ko ti agadal. Angam, isudalatan at ti ipang pangrunak, sir. Nasaya at kaakabsat, Angie. Sikangin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti daytoy abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawatak diti balayo kas babaunan. Agmay-may sakan nagbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak ababaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok alalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay. Agingga, anaawatak diti balayo. Nagloko mat day tanga amo mon. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na bale? Tawan dakas ang napasama kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasama kanya. Ay na. Agyaman makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari. Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasinga. Ha?
Nana, di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag kita'y simrek kayo. Pasensya kayo, Nana. Alam maturog tayo. Tamasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, Nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Ha, Carla, madamati armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa wumitisang utilamisan. ita lang amin analagip ko, iso dinamag ko. Kan may sa apay nga agikat ni Linda. Kaya patiksa pa'y matngagtrabaho. Ay, diyak kaya't ti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon timakamo iti sweldo. Senyor, Ha, Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon timangted iti sweldo yun. anya ti kayat mo asawan iti nasaom itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwem, siya kon. Iti anyaga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalag mo kanyak. Nasaw kanyak ni Angie. Adi mo kanuit ite ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, tagpapaadal mo at iti kakabsat na. Anya. Laglagi pam, ano awan da babaunan. Awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among aramiden. Nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kayat at tumulong ak iti negosyo. Gapu tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga oreawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason. Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Aniya? Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayam. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga gururay ijay. Anya? No nasaya at ti aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Angam no awan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos. Ti pag naedam iti masakbayan. Anya? Isong agbalbaliw kan, Carla. Naimbag man, takabailan nyo, ti agisursor iti lako yun, Nana. Wan, balasang ko. Sana bale, tamagatang mo't amin. Kan, presko, dagiti lako yo. Pudno day takunam, balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y mattibayad mi, Nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat iti lakok. Swerte, ti busat yaw. Talaga, Nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami iti lako yo, Nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako day diabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo Ngamin, madam, kayat mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagiti lako na. Ngamin, numapan kami payla ija palengke, iso payla taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Taan niya ti kayat mo asawan? Saan ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Ay, nagpintas ka. Iso adikan agungat pay tapno saan nga agkurat-rat tarupam. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina. Ilutom mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, diyak kayat ti... Pep.
Naimas ti lutuan may madam. Di kan kumontra. Apay adi mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aluto ti ikan. Kinatsin ko Idi agsasao. Diyak kayatin adenggan ti ibaga na pa, friend. Anya akinatsin. Di na pa'y pinalpas ti ibagbaga na, ngam nagsawa kon. Aha, kasta? Ngam apay adi mo pa'y denggan ti ibaga na. Kasanumot ngamin. No naluton ti kayat na, pagamuam ta agungat. Arumbang ka no asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggan no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, ison ati si daan na. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si daan na. Sigurado pagsasawan na ka manan. Wano kabilan na ka? Jakmot itulok kabilan na ka. Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y amanganda Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wen, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan ka, Sinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko, ma? Ijay laon yun, Iti ayan ti kabagyan tayo, ijay. Okay, ibagam, no ka tagbakasyon ta. Ken, nasaya no isurot ta dagiti babaunan iji balay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pay. Agad na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, nga awan katulong akadwam? Awin na, kasano ta makarelax, awan mo't katulungan ta. Naimbag kumaa, no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawen, apagay ayamam ida. Alang nga rod, agbakasyon tayo. Sige, Ivo. Awan makuna kititaytan. Isurot mo daan, Jikan Felisa. Tapno makaaliwak sa idamat. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank. Nujak ida isurot. Ha! Nukas ta nga rod. Nas ka na makisayan ti swelduda. Tasaan mo't aditi balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masakbayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo. Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwaksay kayo mat. Anya? Ha! Saanan? Ado ti pagnakita. Ala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Jikan Felisa. Tapno makaliwaksay damat. Naisagana kung dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo kani Anjing ay. Naisagana yung tirumbang nga itugot yo. Uwan, sir. O sige, urayan tayo ni Frank. Tadjay van nati aramatan tayo. Isulaki di daytan. Ala, agsagana kayon, Felisa. Uwan, sir. Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap na nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam, Ngamsan da nga agbidot, gaputa jak o manugot. Isuda ababaunan laang. Saan na mabalin? napintas daan Jikan Felisa, madam. Kang runaan na, nasaya at ti ugali da. Saan adakes ti panagpampanunot da. Di mo ida ikalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan daan Jikan Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Oray kanayon nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo tamasusulduan da. Sa bali ti ugali daan Jikan Felisa. No may sa kadakwada ti mamanugang mo, sigurado anaragsak kamula. Sumardeng kan. Awan ka iskan dagiti bagbagam. Pudnot imbagak, Felisa. Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta.
Nabita pa'y anagamam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak? Ngam, pangasim ha? Tadinak ko maliklikan. Kaya't kung iparik na ti panagayat ko kan ka. Hustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laang. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapayak laang. Ikagumaak ti makalpas to iti panagaadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapayak laang. Ikagumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Sir Hubert, Napudnoaken ka, Felisa. Amin ngayon bagakan ka. Nagtawad iti kaunggak. siyak amay salaang ababaunan. Anak ko rapay, agayat ka kanya. Saan aday ta tinakitakan ka? No di ka ti kinapintas mo. Sir, Ay ayatan ka. Katulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ka, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talangan dagiti dua, tamangan tayunton. Nakitak ang nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni Kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan di Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasan apagang angawan ti gayam ko. Ta siyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni Kasinsin Hubert kan ni Felisa. Ha? Dayta ti pudno, Angie. Sigurado ka? Ay, amangan no pagay-ayaman na lang ti gayam ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaeng nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Wen Angie. Ngamno ita. Na in loven ni Kasinsin Hubert. Felisa, anya ti inaramid yu kan ni Sir Hubert ijaigid ti baybay? nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips napasama? Ha? Awan. Apay ko mga ag lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan-ayat? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Agbagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Diyak kaya? Oh, apay. Diyak kaya tingumisit. Ha? Norabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige. Sika nga rod, ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay adamagam kanyak. Asino dagita tattao? Dagiti dua a babalasang a babaunan niyo. Aka na ayon agumatang itilakok. Ay, jakam mo. Pumanaw kan. Makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam. Napintas ka kuma, no saan ka aka na ayon nga agong unget.
Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya, Ket tilangam, kasla Dracula. mangsursuron ka kadi, si kaabakot. Saan? Ibagbagak ti pudno. Ken, aday singasing ko nga aramidam. Tapno adda nga agrup-rupa ka, a Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysayaat no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linda? Saan ka di ako namidi nga daan-dan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, ket kayat nan nga agawid ak ijay balayda. Tasyak ka naw ti mga awer iti buridet da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali day manugang mo. Wen nga road, sir. Ket jay met anak ko a babae, kayat na met nga agawid ak ijay balayda. Ngam kaskas day adi nakayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balayda. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Isu nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikaten na kaun kas babaon ninyaw. Ket agparikutak no sa dino ti papanak. Pasensya mo ni Carla, takas tsaya talaga ti ugali na. Ayun, sir, nairuwa makaun. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay ka lang babaonan. Saan ka marigatan iti trabaho? Gaputa da Felisa kan Angie akatulungan. Pagtitinulungan nyo ti trabaho. Wan, sir, ket agyaman nak iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibagampay dagiti kayat mo ang putas, tagatangan tayo. Daloom amanggakan orange, sir. Angie, huston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Huston, sir. Adun dagito ginatang yo. Amang ano di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Huston, Sir Hubert, Sir Frank. Agsublita yon ije resort. Manon nga aldaw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayam, tag-enjoy da. Naglalainganan da kita dwa ababaunan. Tabapandala ang agaliwaksay, kat maswelduan da pay. Pagserbyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak, Flavio. Ang mga numaisa ka dagiti babaunan, timanggargari ka di Hubert. Kat ada mapasamak ka dakwada, sa paikalay sa iti anak ta. Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. Awan mabalin mo, no may sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anyo kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan ko na, tanapinta sa balasang. Adadamanan nga awan makunakan ni Felisa, gaputan na pintas mutlaeng. Jak kaya ta mapasamak ti pagdandanagak. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka di Hubert. Sir Hubert, doon nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo amalinisan. Talo akad sa aran. Anya? Amang ano nakakaasi ni Nana Linda, akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputa nabuntog ka nung agonggonay. Ala, agawid tayo nga roda ninton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dwa aldaw a panagaliwak sa iyo. Sige, sikat ti matungpal, boss. Sir, pampanunutak lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda.
Sapay inaldaw damat nga rut arumuar. Ala, wanen. Agawid tayo niton bigat. Ala, mapantang arot iji-igit ti baybay. Ipapastatag lang oy. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir. Nagmayat na talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat amoy buyaan dagiti daluyon. When Kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir. Nangruna, katsakmat nga rod amo ti aglangoy. Ala, umay ka. Kibinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Saanan, sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Intan, iggamak ti imam, tapno saan kang agbutang. Basta di nakibatan sir. Wen, di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka. Kitaan da Frank kan Angie. Naginigam da iti ima. Kat makiay-ayam da iti daluyon. Anya di kaya't asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan mo't dakas na. Kaya't ka di asawon da ita nga isudan. Kasi tinamulat, awan dakas na. Ala, umay ka? Mapanta iti ayan da. Ay, diyak kayat. Dito yak latan. Sikat ti mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabutang ak iti daluyon. Kumpet ka kanyak. Tapno mapukaw ti buteng mo. Ay, saan nun, sir? Alakit din. Intan. Sir Hubert, ang mga no maibatam ti imak Ang mga no yanod na ti daluyon. Di kagdanag. Saan kang ibatan? Ay na! Agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag nga rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Ureda kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo di talikod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy! Nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kan Juana. Kasinsin. Si kaman mati agmaneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Kita magit iti panagmanehom. Wen, sige kasinsin. Enjoy! Nakadaanon tayon dito'y balayo, kasinsin. Uwan kasinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabi tamang isagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung agkasinsin. Agmerienda ka pa, sakbay nga gawit ka. Ay, kasladyak kayat apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayon. Nasayaat mo ta si mangpot kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin. Madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti meriendaon da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya, agraraman ka talaga babaunan. Ay, madam. Saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, No dikat iso tinangaram kanyak. Agayatak kan kwa na. Iso sinong bata kon. Agraraman ka talaga babaunan. Sika, may kamang iti pamilya da Frank. Amay salaang ababaunan. May sa kababaunan nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman na kalaan. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo. Taamangan numatagtakandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka. Kaya't ka kasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di. Nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Ha? Kwa, auntie? Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kay agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Oh.
Kunakon ka takas na ti planom. Ha, 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 tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, anti? Pag dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ibagam ti pudno, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo kani Angie. Di ka agdanag, anti. Tapagay ayamak lang ni Angie. Ha? Kunakon kat akas na ti planom. Ha, tidang nga ababaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, anti? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka napudno tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namot nga awan. Ngamin, iti ka nito apudno. Sigurado amaamuan da ito'y dagiti dadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kay agdanag, anti. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak laeng. Kalpasan ti amin. Panawak tumatlaeng. Saan ama ikariti may salaeng ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamoten iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan kani Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ni Madam Carla, Felisa. Anya ti imbaganan? Apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Nupudno nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank, apagay ayaman naklaan. Nanggag mo akas ta tinasauna? Wan, Felisa. Nagsakit matan. Gapo ka dito may sak lang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kankwana. Angie. Diyak kaya na makita pa da dya tao. Nagbabawi ka na kiinagag kankwana di igit ti baybay. Tapagay ayaman naglagayam. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adagijay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Kaday tay pada tayo abak nang. Diyak kayat ti may salaeng ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama? Saan nababalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa babaunan ti kayat ko. Tinapatig kanya. Ket nasaya ti ugali na. Saan nababalin? Papanawak na gidya ababaunan tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak met nga ro dito'y balay. Anya? Wan, mama. Pumanawak met dito'y balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw! Diyak kayatan ti agayat! Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie? Anya ka diti pagsangsangitam. Angie balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inalilaw na lakano ni Angie. Kidakas na. Naging inagak da pa iji-igi ti baybay. Anya. Nangag ko nga minanasauna ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kan pagang angawan naklaang. Tinasaya. Agsarita kayo at wabalasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasingput day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kan diyak kayatin amangag ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kasta, Angie? Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput day di atao. Kaya't ka kasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, Madam?
Kayat ko nga alaamon ti amin abadom, tapumanaw kan di ti balay ko. Madam? Ket jak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha! Amok, Felisa, ang gusto ka ni Hubert, ngam di ka kayat para iti anak ko. Madam? Isa pumanaw kan di ti balay ko itamot laang. Tano di ka pala pumanaw. Siya ko na mismo ti mangirwar ka dagiti badom kat iporwak ko di tarwar. Sige, madam. Pumanawak, itamot laang. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pailaang ti pagnagdak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Nukas na, sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan, di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mangtagtagibasit kadata. Angie. Angam, napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. Saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda. Kaasimat. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan, kaasimat. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie. Ay, mabit lang tayo nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, taagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan ka na kayaw. Husto ti ko layaw. Agnegosyo tayo laangan. At damat basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Oh, anya ti makunam, Felisa. Umanugutak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanen abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat nga uray mabisina. Sige, kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamat laan. Pumanaw tayon diti balay da Madam Carla. Kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawon mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, siyaklaan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya? Nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon nga ngr-ngr-ngr. Ngagsapsapol iti sikbaban na. Anya? Inkamen, Madam. Nauma kamin iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kamin atalaw. Kita man tilaing mo ita tapumanaw kamin. Sino tinagko na pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kamin. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-urayan ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Pimanaw dan. Nila ang Felisa ti pinapanaw ko. Ngam simurot mo tandagit ay dua. Makamuda iti biyagda. Auntie, amo ka din ni kasinsin Hubert a pimanaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran iti pimanaw dagiti babaunan. Apay nga min a pinapanaw yo, Auntie. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert. Amangan no ni kasinsin Hubert tinapasig kan kwa na, Auntie. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Ngam simurot ket din dagiti dua pay ababaunan. Sa dino ka no tinagturungan da, Auntie? Diyak mo!
Awanan bibiyang ko, nga uray pa'y maturog da iti igid di kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, kasinsin. Oray siya kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumao pumanaw da ijay balayo. Tay nayabak la kumaidan ijay balay. Unay mo't nga may ni mama. Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani mama ti masurot? No pakasaknan ti pusok. Sa pulat ni Felisa. Sa pulan ta ida. Kailiw kumutan na makita ni Angie. Sapay ko ma, tamakita ta ida. Ngam ti parikot. Sa dino, ti pangsarakan ta kadakwada. Adoy ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman nakbalasang ka. Ay, nabara ita panawag. Wingarod. Ay, makaikawa lang talaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pag nanaudan tayo. Ita, may salaangan akwarto. Sakot na barang agpaiso. Inton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang asilid ti ayan tayo. Pasensya kayon tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isu asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka iti pagtaengan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada. Kasanumot ngamin, Nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damot ka dagiti asawa da. Un arod Angie. Ala, saan nabalin, Nana? Ada kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay ko tagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apo ko kada kayo. Angie! Ada ka di parikot? Kailiw po ngamin ni Sir Frank. Saan mo't gaya manapudno ti panagayat na kanyag. Amok, Angie. Ay ayatan na ka ni Sir Frank. Saan ka babaero day chay? Nasingpot day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingpot. Angie. Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Isu nga awag aklangan. Tagsarita kami. Kunak manulikli ka mon. Kaya't ko akasarita. Isu nga awagak tagkita kami. Amwag tipud no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay ayaman nak. Ikarkarigat akong nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito ruwarti gate yo. Apay ajak makitkita da Angie kan Felisa. Awandan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isuda ti swertek abuena manaw. Tamalako amin alako. Anya ka di dagita lakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatangak. Ay, saanan, madam. Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya, Sige, inakon. di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mo't anasaya at ugalim. Sige, madam. Inakon. Na, Ingkalaangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. nangan ka din, Flavio. Un, nangan kami ka ni Hubert. Nangan kami ti restaurant. Anya, kat, apay asaan ka nag-take out iti ka na? Pangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Makamu kang agluto iti kanam. Mangsapulak iti sa bali akatulong. Saanan? Diyak kayat. Asino nga ron dalos dito'y balay? Sika. Aramoy da mami na trabaho dito'y balay. Tangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Nag
Pintas matanday ito nangawisam kanya ka restaurant, Sir Frank? Wan Angie. Man ti tao ditoy. Isuan ditoy ti kayat ko apagsaritaan ta. Sir? Jack makontak ti cellphone mo tunggal umawagak. Isu apagyamanak. Tas si ka mismo tinangawag kanyak. Sir Frank, nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapunno kanya? Kat pag-ayaman naklaang. Pasensyakan iti dayjaan ang ngag mo, Angie. Kan pasensyakan, no di kan nasarsarong karan. At ngamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank? Di na ko nawagan iti sir. Frank ko nang latan. Hangga po tagayan ayat tamat. Diyak mo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamjak amo no napudno ka kanyak wenno saan. Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamjak amo no napudno ka kanyak wenno saan. Ngamin, may saak laeng ababaunan. Napudnuakan ka. Tinangag mo idi, ana isawang ko, idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan ana impusuan day jay. Nasa oklak tikas jay. Tapno sardangan na ko ni Auntie Carla. Frank? Matapobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napunuakan ka. Nakasaga na ak amang ikalay sa ka. Nga uray may saak laeng ababaunan? Saan anas kanday ta? Katapno awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanun dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda ti nasaya at ti masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot day ta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank? Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address mo? Wen, kabisanok dito lugar. Gapu tataga dito'y dagiti daduma agagayim ko. Sir Hubert. Mabalin ka di Marta. Ipakada ka kanina na Linda. Sige. Sikati masurot, Sir Hubert. Sige laeng baro. Rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakken kwa na baro. Kat naragsakak para kan ka. No isaw ti makatuluyam. Agyamanak nana. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngem no napudno kayo kin ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo latta. Uwan nana. Nasingpet ni Felisa. Talagang awan makunakken kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert. Ay ayatan ka. Dayta tipod no. Sana ka maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik nata. Kat na ameris ko. Anasay saya at laangan nga umadayoak. Tapno awanin ti parikot. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko ma. Tadi ka agimula iti sakit tinakam kan kwa na. Wen, awan sakit tinakam ko. Gaputa na aklon ko asaan asikati para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita. Ken iparitnak ti kinapudnokan ka. May saak nga ulila. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka. Kan iti pamilya. Ti kinasayat ti ugalim. Dayta tikas kanan, Felisa. No ita. Saan pa'y ati maipapan iti ayat ti ipang pangrunak. No di ka ti maipapan iti masakbayak. Asya ka may sa ababaunan. Adamot kayat ko aragpatan.
Si Dadana katumulong kan ka. At daaklat ta itilikudam. Awan parikot no agayat kayo man itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo ititunggal maysa. Kasta ti kuna ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi paylaeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay abaro. Bak nangagpaisaw, ngamsan amata pobre. Managtulong abaro. Nana, Awan parikot no sungbatam man balasang ko. Saan ani Dunya Carla ti parikot? Taamok nga inton agangay. Maaklon nan tumitlaeng ti amen. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo balasang ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. wan, Nana. Tanasaysaya at matlaeng daytay umasenso kayo. Babaan iti bukod jaw aling-eet. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tilako tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Wan, Angie. Kan adon ti Soki tayo. Ay, maragsakan ak unay, Felisa. Aganos tayo laang. Awan pa panan na. No di ad-ad dumoras ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan no makasarak iti sa bali. Ay, Ngam siyak. Hay. Kaya't ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum, saan ak pa'y anak kasagana? Urayan ka ha? Orayon na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa ak tumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang. Wen, naimbag ka ni katawan parikot. Ngam siyak, nasungbatak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan. Tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. No talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalakmukan kwa na? Kasta ti kanayon na nga ibaga. Nga agtalakak kan kwa na. Oh, anya pa'y lang arot ti urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman manuka nga agawid diti balay, Hubert. Amuyumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya kon nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin agimatang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito'y no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan nyo tibiyag ko, mama. Nang runa no maipapan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusong batan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kami ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtungpal, mama. Agam no maipapanain, iti babaya kayat ko akatakunay na itibiyag. Siyak ti mangedden. Naglalainganan de di a Felisa a mairanod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa nikwana. Day talaki na baknang nyo ti pampanunutin nyo. Adiyo kayat, nga da sa bali a mairanod. Pues,
Kukwayo lang, mama. Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak. Hawanan respeto, gapula ang iti may sa babaunan. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam isuti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kanto iti daytoy nga inaramid mo. Ha! Manipod ita. Di kan kayat makita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksidan kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun alaksiden. Gabuta managing bubukod kayo. Sige! Pumanaw kan iti balay. Kat saan kan nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani, Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parban. No kasta pumanawak mat nga rod. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisi ka. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan ta din ti may ipapan kada Felisa kan Hubert. Nakunakan ka. Asaan tan napakibiyangan ni Hubert no maipapan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatungpalan ni Hubert? Gaputa na pudno ti panagayat na ken ni Felisa. Kadakan kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon, nusubag to pa'y matlaang. Sige, ti kinabak nang mo ti pagbalinem nga anak kanasawa. Tauray siyak, pumanawak mat dito'y balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na tipod no aragsak iti kaunggam. Anya ti makunam iti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Iti na minsan, inawis nak ti gayem ko a babae iti dayto adiso. Kayat na dito iti pagsarsaritaan mi, tanaulimat. Gayem mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Kasta ka di? Ang ita, isoda mo't lati nagkatuluyan. Ada ita ni Manila. Ada negosyo na. Naragsakan ti linangan da nga agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, amom ka di, no apay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyal. Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik na makanyak. Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Hubert. Kayat ko amangag, no ay ayatan na ka di, wano saan. Hubert. Ay ayatan ka unay. Day talaga. Felisa, Inarakot na, Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Ay ayatin ka man, Hubert. Kayat ka nga kanlay sa iti kabitan na panawen. Paikalay sa akin ka, Hubert. Iso da ito iti kunak a sorpresa kan ka, nasumbatan na. Nagpintas da iti abalay, Hubert. Nagpintas ti aglawlaw na. Daytoy abalay ti pagnadanta. Ha? Kwartak tinggatan ko iti daytoy abalay. Nagtaod iti bukod ko alingad. Hubert. Kalpasan ti kalay sata. Dito itan nga agnaed. Ngam. Awan ti rumba nga pagbut ngam. Di kagbutan ka ni mama. Ken saan nga iso tilapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Ala, umay ka. Pumunag ta, dita balay. Adto yun ti meriendayo, Sir Hubert. Nagyamanak, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gaputa agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da Hubert. Nasa ni Sir Kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, ta italaang nga impasyaryo ditoy. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnad, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaunam Kayat na ti agadal. Iso at tulong ka makaadal. Nasaya at no kasta. Ken kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tap na makalpas ka iti panagadal mo. Amin, kat ipaay ko ken ka.
Basta pagsayatan. Sige, auntie. Agkape kayo pa eh. Agyaman nak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka kasarita. Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasarakak ka ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko laang amaamuan no sa dino ti pakasarakak kan kwa na. Amangan matmusaktan niyo, auntie. Basta ibagam kanyak no pakasarakak kan kwa na. Ikariyo, asaan niyo asaktan, auntie? Sige. Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. Kaayan ayat mo talaga ni Angie ababaunan? Huwan, auntie. Dahit tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Jak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangran yo ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Ang apartment, auntie. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. Kaayan ayat mo talaga ni Angie ababaunan? Uwan, auntie. Day tatipudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Jak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangram ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko la akasarita. Saan ko adangran? Daytoy gayam ti pagkarkarit yo a negosyo yo, da kayo ababaunan. Apay, nangalaan nyo ti pinagpuunan nyo. Ta small grocery matan, daytoy istoryo. Da ka di Frank and Hubert ti nagtaudan ti pinagpuunan nyo. Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken Nana Linda ti pinagpuunan mi. Ket ita, immadon tilako mi. No kasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan nyo. Kwarta mi butlaang dayta. Wen, ngam pinaglingetan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Ha! Nagkarit kan nagsarsarita, sika ababaunan. Gaputa sa bali ti tuno ti sauyo, madam. Akas lakit din libre nga interview ti kwarta. Idin to ta naglingetan mi mat. Nagtrabaho kami iti husto iti balayo. Siguro, nakataptapo kan iti balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpaay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, husto daytan, Angie. Madam Carla, adda ka dinaskan nga ibagayo, tayin may kayo? Kayat ka akasarita. Sige, madam. Umay kayo. Mapantayo iti dayji abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kayat asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert. Amuklatan akasta ti sawen nyo, madam. Ngam sorry. Gaputan na pudno ti panagayat mi iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apa ikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak dayta babaunan? Asika amay salaang ababaunan ti agbalin nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palag. Saan ada kayo? Napudno akan kwa na. Kat iso laang tilalaki nga ayatek tong palbiyak ko. Saan ka makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan kong adaywan ni Hubert. Alaing kay agenrol, ta ituloy yu ti agatal. Siya kunti makaam mo itinegosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Marigatan kayo lakit di store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana.
Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laangan tay doa ka anakak. Bareng awan trabaho da. Sige, nana. Bareng kayat dati umay ditoy, tapno ada kadwayo. Wen, balasang ko. Makaritak nga agenrol, Felisa. Nasakit at talaga ti panagsasaon ni Madam Carla. Wan Angie. Sa bagay, kabailan ta dayta. Iso sige, ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Wen man, Felisa. Makaritak at talaga iti panagsasaon ni Madam Carla abak nang. Gapot abak nangan, tagtagibasitan na tayo latan. Wen, Angie. Tinasakit apa nagsasaon ni Madam Carla. Kat pagbalinan nyo akarit iti biyagyo. Agadal kayo, aging at makalpas kayo. Ipakita yu kankwana. At ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Kat kabailan na ti agbalin a profesional. Wan, nana. Husto kayo, nana. Aramidan mi ti amin a kabailan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Nagyaman ka? Nakadagas ka man dito apartment ni. Gapo tayo oras-oras akailiw ka. Diyak makaid na, no di ka makita. At adan amayin lavakan ka, no kasta nakaisam ka. Sus, di ka man? Uwan gayam, kaya't ka atulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka amapan again rawang takuyugan ka. Siya kung timakaamo iti pagbayad mo. Anya? Ti arapaap humatan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanyak. Maawatan ka. Ang bayan anak lang. Bukod ko akwarta ti itulong ko kan ka. Sana kwarta ni mama. Hubert. Ket ni mama. Pangasim ko ma. Tadi ka agimulay ti sakit tinakam kan ko na. Amo ka makaamiris tumatlaang. Ket pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Wan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kan kwa na? Ipagpagapukan ka, gapo taay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Matt. Ket aramidak ti amin, para kan ka. Oh, naka-enroll kayong ngagpada, Angie, Felisa. Wen nga rod, Frank. Di kay agdanag, tagagat kami nga agadal. Rumbang lang, Itigasta, maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisina kon. Ay, awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwartak, Angie. Ala, intay kit din. Intay mangan iti restaurant. Sabagay, uray ko naan mi nga da kwartami. Sigurado, ada kayong matlaang titaya. Katun Ala, intayon. Papa, kagurayo ka din ni mama? Tasaan kayo nga gaw-awit iji balay? Naumag iti panagsasauna. Bayan talang agmay-may sa iji balay, tabarang makapagpanunot. Iso di tuyak pa lang balay mong agnaad. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige papa, agnaad kayo lata ditoy. Agingkat kayat yo. Un gayam. Kaano ti kalay sayo ka ni Felisa? Kaya't napay ti makalpas iti panagadal na papa. Sakbay ngagkalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayat na naskay na suportaram, iho. Kumusta to store, Aldrin? Nasayat mat, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnumar iti daytoy, no di datayo matlaan. Dakkel titulong na day ti anegosyo kada tayo. Wen Felisa, pudno day ta. Ano sa inyo nga ro di tumulong kanina na Linda, ha? Wen Felisa, awan pagdanagam. Mangrikup tayon, Aldrin, kaanakan. Wen anti, tani, rabiin. Kan awanan gumatang.
Agawit kayo latan, anti. Da kamin kininsan din do ti makamo dito. Wan kaanakan. Sana bale? Tadamot sila dito istora pagturturugan mi. Da kamin ti agbantay, anti. Wan kaanakan. Kat sapay kuma, tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo. Maawatan kayo, anti. Kaya't di kagdanag. Ta saan kami matadakes a tao kini dindo. Awan dakes nga aramidan mi dito, anti. Wan, ambok dayta kaanakan. Nasingpet kayo kini dindo, a kaanakan. Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasayaan, Mike. Sika ti inspirasyon ko. Iso asay-saya ata. Felisa, Oo, inarakop nakmatan. gapo ta kayat kan nga kalaysa. Dumtang to day ta agundaway, Hubert. Kayat ko, nga iti kabitanan na panawan. Di ka agapura. Nasaysaya at numakalpasak pa iti panagadal ko. Uray agasawa ta. Ituloy mo lang ta ti panagadal mo. Sana lapad ti panagasawa ta, iti panagadal mo. Hubert. Sana bale, tadamat pagnaadan ta. Santa nga agnad iti balay. Tada kabukbukudan ta pagtaangan. Ngam, Hubert. Agkalaysa ta kuman. Ikarik, sana madadahal ti panagadal mo. Nga uray agasawa tanton. Agyamanag, tay may naksinukon, Frank. Imo nang aminan ni Felisa, tawan klase na ita. Imay sinukon ni Sir Hubert. Kumusta ti panagadal mo? Ayos lang. Angie, agkalaysata ko man. Angam, saan pa'y ang nagkalay sa da Felisa? Di kayat ko, agidan kami nga kalay sa. Ha? No saan pa'y nga kalay sa ni Felisa? Di sa anak pa'y matngarod nga kalay sa. Alakit din. Agkalaysatan. Iti kasta, matulungan ka kanayon iti subjects mo. Amangan no addamat kiti di mo maawatan nga isursuro ti instructor mo. Uwan, adda. Tsak maawatan ti pamayan na nga gisuro. Isu nga ron nga agkalaysatan. Kat agnaadtan ijay balay. Tapno kanayon ka matulungan. Sige, panunutak pa'y anaimbag, Frank. Ala, aglayon ta ijay balay. Ta ijay kan amang rabi. Itulod kan tulangan ijay apartment yo. Kababain mo't kada mamakan papam. Amang ano niya ti makunada kanyak, ta ipanakmanan ijay balay yo. Awan ti dakas nga ibagada. Maragsakan da pa'y kit dia. Ta makita da kamanan. O sige, mangantayulat ta kabayatan ti panagsasarita tayo. Di kag babain, Angie. Kung amin, talaga ang mababainak, Frank. Kaano ti kalay sayo? Pagsasaritaan mi pa, mama. Taaggigidan kami kadain San Hubert nga agkalaysa. Anya? Oh, sige. Awan parikot. Di yu ko man baybayagan, ha? Wen, mama. Madam, may saak lang anak ko rapay. Kan tultulungak dagiti kakabsat ko para iti panagadalda. Iso nga awan maikarit ko akinabaknang, madam. Numabalin. Di ka kayat nga agbalin amanugang ko, Anchi. Ngam, gaputan naragsak ti anak ko kan ka. Kan nasa una, anasaya at kaatao. Iso nga imanugot akmatlaan. Basta tinaskan kanyak, kat naragsak ni Frank. Di kay agdanag, madam. Pagserbiak ni Frank, inton agasawa kaminton. Nasaya no kasta. Kat sige, ibagayo lang no kaano ti plano yo apa nagkalaysa. Oh, apay nga sardang mo itiigit ti kalsada, Frank. Sakbay nga itulod ka. Mabaling ka ding agkan ka. Ha? Alan agkan ka kumapay. Sige man laangan. Umasidag ka basit dito ayan ko
Sika ati umasidag dito'y ayan ko. Sikan na. Saan ka mat nga agkan iti mabayag? Apag biit laeng. Sige man laangan. Aday ta. Angie. Kasya laang tikis mo? May salaang? Wen, madinusubraan. May mayat, ti kontrolado. Sigurado ka? Ne. Kayat mo ka di, ti lips to lips? Ay, saan? Ala, pagandara mong ti kotsem, taintan. Wen, sige, mapantangaro din. Imayak di ti opisina, Manong Flavio. Tada na ibaga kanyak ni Frank. Agidanda ka nung agkalaysa ka ni Hubert. Wen, nasa umot dayta kanyak ni Hubert. Katawan parikot iti dayta. O sige, planuan tayo nga rudan. No kasano ti gastos. Da Hubert ka kan Frank ti agastos. Anya ti serbi ti kwarta tayo anaganak da? No sada da tayo ti agastos. An-anuan tayo nga ro ti kwarta tayo. No di tayo ipaay kadakwada. Muna, tumulong tayo latay ti gastos. Kat ni bakit mo, umanugot ka di? Kontrabida day jay. Iso asa tayo nga ibibiyang iti gastos. Ta sigurado nga agungot manan. Kinasarita nak ni bakit mo. Imay ije balay. Kat nagato nga imbagbagana. Kunana asaan ka no ama ikari ni Angie ka ni Frank. Saan mo nga italtala, kanyaman nga ibagbagana. Tinapatag ita. Ket, tipakaragsakan da Hubert ken Frank. Total, makitak mo ita saan danto nga agbabawi. Amang ikalay sa kadagiti nubya da. Wan matkit di, Manong. Ngamin. Uray kas dilaang ni Angie. Ngam na amiris ko asaan ang nagbidot ni Frank anang pili kan kwada. Felisa, umadanin ti kalay sa tayo kada Angie ken Frank. Sigurado ka kadi nga umanugot ka? Nga agigiddan tayo nga agkalaysa? Awan mo ti parekot iti dayta. Kasta ngamin ti kayat ni Angie. Awan parekot iti dayta. Pagsasaritaan tayo, no kasano, ken no niya ti aramidan tayo. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apulos. Ketsika, saan kanto nga tanga agbabawi apa ikalay sa kanyak? Saan to Apulos, Hubert? Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apulos. Ketsika, saan kanto nga tanga agbabawi apa ikalay sa kanyak? Saan to Apulos, Hubert? Magagaran na ni papay ti panagkalay sa ta. Insing-asing na ti panagkalay sa ta, Dagos. Sige, agalay sa atan. Paikalay sa akin ka, idi anyaman nga oras, Hubert. Sige, awanan ti parikot. Nakitak mo't anapudno kayo ken ni Felisa iti tunggal maysa. Iso, sige. Umanugot akon iti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyamanak, Madam. Sige, sika nga ron ti makaamo. Agkalay sa kayo lata, iho. Agyaman kami, Mama. Agyamanak manen, Madam. Ornusan yung arudan ti kalay sayo. Taagkalay sa kayon. O kasano? Nakasagana kayo ni ti kalay sayo? Nalpasyo amin ang tirumbang asikasuan yo? Wen, Mama. Wen, Mama. Nasaya at no kasta. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Papa, Mama. Nakasaysaya at kayo adadakkel ko. Kang runaan na. Saan kayo akim muntra, iti kalay sami kan ni Angie? Gapo ta makita kataragsak ka, iho. Iso asaan akon akim muntra. Kat agpinatag kayo kuma nga agasawa. Wen, Mama. Wen, Mama.
Ngayon ti kalaysayo ti mabiit, iho. Si papalubos meten ni mamam. Pagyamanan mi unay, papa. Pagyamanan mi unay, papa. Ala, agsagana kayon para iti kalaysayo. Wen, papa. Nakasagana kami. Naragsa ka pa nagkalaysayo, Felisa, Hubert. Ang bagay kayo talaga. Nakapimpintas ka, Felisa. Agyamanak, madam. Aging ka kaniita kat madampay laang ti awag mo kanya. Mama. Kasta, iha. Sapay ko matagtuntuloy ti ragsak mo. Agyaman kami, mama. Kumpletong tiragsak mi. Gaputa nagbalbaliw kayon. Wan, iho. Namiris ko nga uray may salhaang amabaunan ni Felisa. Amay salhaang anak ko rapay. Nga misumat gayam ti mang tadragsak iti biyag mo, iho. Pudnot ako nayo, mama. Ulitek, ti agkid daw iti pamakawan, Felisa. Lipatin tayong tinapalabas, mama. Agyaman na karudo kasta. Katana, ipayan da kami iti adu nga apo. Tapno mas naragragsak ti pamilya tayo. Wen, mama. Adun to nga apo, ti ipaay mi kada kayo. Ita tanalpasan ti kalaysayo. Isu adito'y kayon balay nga agnaad. Sige, mama. Napagsaritaan min ka ni Angie day taabanag. Kat imanugot nga agnaad kami dito'y balay. Sige, mama. Matungpal ti kayat yo. Sapay ko Tamaikariak nga agnaad dito'y balay yo. Wan, Angie. Maikari ka launay. Kat kayat ka amakalangan, iso akayat ko dito'y kayo balay nga agnaad. Tawan sa bali amang tawid iti abalay no di ni Frank. Sige, mama. Dito'y kami nga agnaad. Kat ilutuan kayo iti pasig anaiimas ataraon. O sige, kayat ko aramanan ti lutom, iha. Hubert, saan ka di amabalin adito'y laangan balay mo nga agnaad ni Nana Linda? Agraman dagiti dua akakaanakan na. Isopay nga min ti kwartada ko maapagbayad da iti apartment. Awan magparikot iti dayta. Adamat silid iti garahe. Nalawa da jay. Ada siyari jay. Isa komportable jay dagiti kaanakan ni Nana Linda. Hubert. Adamat silid ang mabalin na pagturugan ni Nana Linda. Agyaman ako na, Hubert. Ala, intanto sukunan ida inton bigat. Nasaya time may kayo dito'y apartment, Felisa, Sir Hubert. Nana Linda, kumusta kayon? Kumusta kayo, Nana Linda? Nasaya at lata. Nana, imay kami tasukunan da kayo. Agnaad tayo amin ijibalay ni Hubert. Kasta tinapagsaritaan mi. Panawan yun dahito'y apartment. Ang adda ka kaanak ka. Awan parikot iti dayta. Sige, irugi yun laging pake kan agirwar iti gamit yo. Tain tayong iji balay mi. Angie, saan ka kadimot lang ang marigatan dito'y balay? Amangan mat, no saan ka komportable? Awan pagdanagam, Frank. Saan ka mabanlog dito'y balay yo? Tauray lagdwa ti katulong yo. Diyay lagluto iti sidaan ti aramidat. Takas ta ti kayat ni mama. Ti ilutok ti kayat na. Agyaman akno kasta. Ket, makapagripasok ka kadimot lang ang naimbag ka dagiti leksyon mo. When mat? Nasayat no kasta. Imbaga ka ni mama, adi nakakanayon nga ibaon. Tapno adda oras mo nga agripaso. When, Frank? Ammo na dayta. Kat isupay na mismo tinagko na kanyak nga igaod ko ti agadal. Kat nasken nga agripaso ak anaimbag. Kasta ti maiparbang, Angie.
Angie, adda ang gibumbunag iti gamit. Danana Linda. Imakardan dito balay ni Hubert. Kasta ka di. Nasaya at tada dito'y Danana Linda. Pagsasaritaan tayo, ti may papan iti inrugimi ang negosyo. Ala, bumabata nga rodan dito'y kotse. Nalawa da ito'y sila dito'y garahe. Dito'y kayon kini kasinsin mo. Kumpleto pa'y gayam ti gamit dito'y. At dapay paglutuan. At dapay electric fan. Kanda dumapay. Wananti, nagpintas da ito'y abalay. Nagasat at talaga ni Felisa. Ta nakaasawa iti baknang. No nasaya at imay sa tao. Dumtengken kwa na tinasaya at agasat alidrin. Isong agbalin ka nasaya at. Tapno nasaya at matigasat mo ka anakan. Wananti, Agtalak ni Sir Hubert kada tayo. Iso pinagnain nat ayo dito'y balay na. Nga road, nasken aditay dadaulen dayta apan nagtalak na. wananti. Nana Linda, adain sa ganak a merienda. Umay kayo ag merienda iti paraangan. May mayat ijay ta na parpariir. Wen, balasan ko. Alain tayon. Ada ijay da Frank ken Angie. Agsasarita tayo, bayat ipanagmerienda tayo. Wen, Felisa. Nagsarita kami ken ni Felisa. May papan iti inrugi tayo ang negosyo. Nana. Sige, dumngagak iti anyaman nga ibagaya. Tangay saan min ama asikaso ti negosyo, Nana? Ingkadang mi ka ni Angie, nga ipaimalatan kada kayo. Ha, Ituloy yung latan, Nana. Total, adamot dagiti dua akaanakan nyo akatulungan nyo. anya ti kayat yu asawan, Anje. Felisa. Kukwayon ti negosyo tayo, Nana. No anya ti mapastrak ti store, kukwayon. Anya. Wan, Nana. Napagnumuan min day ta ni Angie. No pay kasta, makibiyang kami latta. Tadimi kayat amabangkrap ti negosyo. Kang runaan na. Kayat mi ama isaganaan tayo ti panagkapsot yun to, Nana. Ha, Kayat mi nga inton ang kapsot kayo, ada si dadaan ang gastusan nyo. Iso akayat mi kanya Angie nga agurnong tayo, para kada kayo, para iti panagkapsot yo. nagsaya at hindi kasta ang plano yu, anak ko. Agyaman unay kada kayo. Ngumapay ngay, ako na ayo adi kay bumingay iti mapastrak ti store. Umdasan kada kami tigasat ana ipaay kada kami, Nana. Nakaasawa kami iti baknang. Kat isu dati mang papaadal kada kami. Kat numakalpas kami, maadaan kami to itinatalgad at trabaho. Umdas kada kami daytan, Nana. Iso ati matgadan ti store, para kada kayo, kan kadagiti dua akakaanakan nyo. Nalawag ka di matlaang ti saritaan tayo, Aldrin, Dindo. Wen Felisa, kadagyaman kami. Agyaman kami, No dumuras ti negosyo, da kayo matlaang ti mairanod. Iso adiyo ko madadaalan ti panagtalak mi kada kayo, ha? Wen Angie, maawatan mi. Kat di ka agdanag. Saan mi abay-bayan ti negosyo nga intalekyo kada kami? Nasaya at launay, Aldrin. Kat babaan iti store, agurnong kayo mat, para iti masakbayan nyo. Nasaya at na nakapasyar kayo dito ayan mi, Papa. Wan, gamawan mo't gayam ni Hubert. Simrak iti trabaho na, Papa. Sa nabala Ahuan gayam. Kumusta ni Mama, Papa? Makumikumak iti panagadal ko. Iso adyak nakasarungkar. Awan parikot kan ko na. Di nan kaya tirumwar ngagpasyar akas iti sigun nga aramiden na. No kasta? Anya laangan ti aramidan na, Papa. Tamdamingan na dagiti mula na iti hardin. Iso ti agtrab-trabaho ijay. Tawan mo't tan ti babaunan mi. Papa? Makitak ti panagbaliw na. Saanen anaunget. Ken nasayatan ti panagsarsarita na. Sana kas idi, medyo makaipas dagiti palikas na.
Maragsakan iti panagbalbaliw na, papa. Ala, no da oras mo iha. Ikasarong karan, wan. Wan, papa. Aramidot dayta. Ita lang ang naggranata dito kantin Felisa. Wan nga rod. Nasaya ta naggranata diti kantin. O sige, agmerienda ta. O sige. Mayat dito nalamis a juice. Ay, uy, makaisumak, Felisa. Apay. Adata, ababaunan laang. Agad adalta, diti pagadalan ti babaknang. Anya nga rod, kat baknang mat da Frank and Hubert. Data, ang mauy-uyaw idi ababaunan. Nakaasawa ta iti nagsisingpot abaknang. Saan la ang nasingpot? Nataerda pay. Pagyamanan ta dayta iti Dios. Nalabit, aday titigasat, para kadata nga impaay ti Apo. Husto ka. Nga uray nakurapay talaeng. Ababaunan talaeng. Ngam, adamot gayam na pintas ang masakbayan ta. Iso nga ita, naragsaktan. Ngarod, kas panang supapak ta iti kinaimbag ti Dios. Nasken mat at tumulong ta, no adda kasapulan iti tulong ta. Wen, Felisa. Nasken asaan ta nga agbaliw. At alyawan ta akanayon tinagtaudan ta. Husto ka. Ala, Angie, good luck kadata nga agpadpada. Wen, Felisa. Sapay ko mata makagraduar ta. Matungpal day ta, gapu ta napasnag ta nga agadal. Kablaawan ka, Felisa, balasan ko. Kablawan ta ka, Felisa. Nagbaligi ka. Nakagraduar ka iti panagadal mo. Kablaawan ka, Felisa. Nakalpas kan iti kursom nga HRM, Hotel and Restaurant Management. Agyamanak iti kablaaw yo. Kasla ka ano laang, dayti agpapay tayo ababaunan, iji balay da Sir Hubert. Manon atawon tinapalapas. Wan nga rod, nana. Ita, nakalpas kan iti kursom, friend. Kan, ad-adda apimintas ka. Uray si ka, ad-adan apimintas ka ita. Wen tadamang papapintas. Swerte dagiti asawa yo. Tanapintas kayo nga asawa da. Saan kayo lang nga napintas? No di kat nasaya at pa iti ugali yo. Husto ni Aldrin. Kat si Kanye, saya atom ti panagadal mo. Tapno makalpas kan tumatakas kini Felisa. Wala na. Sapay ko Apalan kayo. Uray kayat ko ti agadal. Ngam awan oras ko nga agadal. Ngamin, da kami ti katulungan ni Auntie Linda ijay grocery. Ala, agadal ka magkaanakan. Dua kayo kinidin dua kasinsin mo. Sige laeng, basta interesado kayo lakit day. Auntie? Wan Aldrin, tumulong kami iti dayta abanag. Ay na, agyaman ak unay no kasta, Felisa. Ita, tanakalpas ka iti panagadal mo, Felisa. Kaya't ko tulungan ni Hubert ang mga sigaso iti negosyo. Anya tima ko namin iti singasing ni Papa, Felisa. Sige, Hubert, agtungpalak. Papa, agyamanak iti panagtalak yu kanyak. Lakaya kon. Isodas ka na da kayo, ti magimanihar iti negosyo tayo. Sige, Papa. Kabaalan mi dayta, kini Felisa. Agyamanak manan iti panagtalak yu kanyak, Papa. Frank, agyamanak kan ka, Naawan ka. Saan ko nasa liwanwan ti biyag ko. Uray pa'y saan adataman bilang tinagkatuluyan. Amok, nga umasimsumot la tibiyag mo. Amom ka dino apay. Apay? Gaputan nagagat ka. Naanos ka. Kan nasayaat ka tao. Kasta ka di?
Wen, Simple lang ti kayat ko iti biyag, Frank. Ti makaadan, kan maadaan iti natalged a trabaho. Kastamot ta na makalpas dagiti kakabsat ko iti panagadalda. Wen, matumpal aming dagita. Gapo, taag tinulong ta. Dakelan ti urnong ko iti bangkaw. Gapo iti intalagyo kanyak a negosyo. Anjay, Felisa. Naragsakak ama kaamu iti dayta, Nana Linda. Ituloy mi latta ti tumulong kada kayo para iti grocery, Nana. Kan ituloy tayo latta ti agurnong para kada kayo. Agyamanak balasang ka. Kasla kaano lang, day di basit nga store nga enrogi tayo. Ita, may san a grocery. Husto ka, Anjay. Kat pagyamanak mo, daldrin kan din to. Tanapudno da iti trabaho da. Di ka man, saan da nagkusi. Dayta ti rason no apay akayat kumat a makaadalda. Agyamanak kada kayo adwa. Nakasaysaya at kayo. Awan anyaman na, Nana. Kablaawan ka, Felisa. Gaputanaan anayon ti baligim balasang ko. Kablaawan ka mo't Anjay. Gaputan na saliwanwan itan ti biyag mo. Kat manulaangan at awan, agradwar kan tumutan iti panagadal mo. Wen Nana, iso asaya atak ti agadal. Tapno makalpasak akas kan ni Felisa. Nana Linda, nasayaat kayo matunay. Da kayo tinagbalin nga ina kada kami ka ni Angie. Ket ita, nasken akasarita tayo dagiti anak yo. Ta saan mat amabalin nga aginggat ingana, kat diyo ida makalangan. Agyamanak balasan ko. Wen, Nana Linda, tulungan da kayo iti dayta abanag. Agyamanak. Makuna anagbaligi kamin iti biyag ka ni Angie. Anaragsak kami. Ngam saan kami anaragsak? Gaputa saan anaan-anay ti ragsak yo, Nana. Katapno naan anay day ta aragsak iti puso yo. Nasken amakita, kan makalangan yo dagiti anak yo. Agyamanak unay kada kayo, Felisa. Angie, agtultuloy kuma tinapintas agasat para kada kayo. Gapo iti kinasaya